সকল সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত সন্মিলিত মঞ্চই অহা 21 জানুৱাৰীত অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। মই তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাতে তেখেতলোকে বন্ধটো উঠাই লয় আৰু আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয়। যোৱাকালি তেখেতলোকৰ এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে আমাৰ লগত কেইবা ঘণ্টা জোৰা আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু মিলিত হোৱাৰ পাছত তেখেতলোকৰ দাবীসমূহৰ বিষয়ে আমাক জ্ঞাত কৰিছিল। তেখেতলোকে মূলতঃ 4টা দাবীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। মই তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাত আমাৰ চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ বাধা নাথাকে, কেতিয়াও বাধা নাথাকে, কাৰণ এইখন মহাত্মা গান্ধীৰ দেশ। অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক আমি বন্ধ কৰাটো আমাৰ কাম্য নহয়, কিন্তু অসম বন্ধ দিলে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত পৰে, সমাজ জীৱনৰ ওপৰত পৰে। গতিকে অসম বন্ধ নিদিবলৈ তেখেতলোকক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। তেখেতলোকৰ উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে আমাক ক'লে যে তেখেতলোকে যিসকলে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, আচলতে কালি যিসকল আহিছিল, যিকেইটা সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে তেখেতলোকৰ প্ৰতিনিধি আহিছিল। মূল ব্যক্তিসকল অহা নাছিল, ক্ৰাছৰ সভাপতিসকল অহা নাছিল, কিন্তু তেখেতলোকৰ জাতিৰ এটা অতি উচ্চস্তৰীয় সন্মানীয় প্ৰতিনিধি দল আহিছিল। তেখেতলোকৰ আগত আমি ক'লোঁ যে অহা জানুৱাৰীৰ শেষ সময়ত, এই জানুৱাৰীৰ শেষ ভাগত মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে, এডভান্টেজ আছামৰ কাৰণে তেখেতে ৰোড শ্ব' কৰিবলৈ চাউথ কোৰিয়া আৰু জাপানলৈকে গৈছে। অসমত এটা চাৰিওফালে অৰ্থনীতিটো ঠন ধৰাৰ এটা সময় হৈছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে। সেইখিনি সময়ত বন্ধ ঘোষণা কৰিব নালাগে, তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিলে তেখেতলোকৰ লগত এখন সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা কৰিম বুলি মই তেখেতলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। তেখেতলোকে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে এই কথাখিনি আপুনি সংবাদ মাধ্যম যোগে ৰাইজক কওক, তেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ম। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ও বিষয়ববীয়াসকল আৰু সন্মানীয় সন্মিলিত মঞ্চ, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অসম বন্ধ যাতে উঠাই দিয়ে, আৰু অসম বন্ধ উঠাই দি অহা 30, 31 বা 1 ফেব্ৰুৱাৰী কৈছোঁ হয়, মানে লাষ্ট উইক অফ জানুৱাৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ বাহিৰত আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে, আৰু এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলোচনা কৰিলে কিছু সমস্যা সমাধানৰ বাট ওলায়। গতিকে সেইখিনি কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই আকৌ আপোনালোকৰ যোগেদি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দক, সন্মিলিত মঞ্চৰ নেতৃবৃন্দক 21 তাৰিখৰ বন্ধটো উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ। लाइन फैदो नांनानै जुनाव खाबाम जाबाय गुरबाम जाबाय बियो मागुरमारि प्राइमारि सिङाव थानाय सेसाफानि गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरानो दिनैहाय फैनानै जोंनि बिजेपि दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयेनिं जाफैदों। दा गिबियाव आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दा बिथांमोना सिगाङावनो आंनि बिपिएफनिनो गोबां अमेन बिपिएफनि लिडारफोर दंबावो, सेक्रेटारिबो दंमोन, सेक्रेटारिबो दं। बिथांमोना ओंखाराब्लानो गोबाव सम जाबायमोन। दा बिथांमोना दिनैहाय जोंनि बिजेपि हान्जाखौ मोजां मोननानै एबा स्पेसियेलि आंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै गावसोरनो फैनानै जयेनिं जाफैबाय। बिथांमोना दिनैसिमबो आंखौ बावाखै, बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। दा बिथांमोना आरो बावनायबो नङा, आं सोंदोंबो नोंथांमोना
गोसो जानानै फैदोंना सोरनिबा बुंनायाव फैदों बिथांमोना बुंदों नङा सार जों नोंखौनो मोजां मोननानै बा बिजेपि दलखौनो मोजां मोनना जों फैखाथारबाय बाव खुनु थांफिननायनि खोथा गैला ओंखायनो नोंथांमोन सारजों दिनैहाय जों बाव जयनिं जाफैनायनि खार'ना बेनो आरो जों दिनैनिफ्राय नोंनिनो मानसि जाबाय सार जोंखौ बिसास खालाम बिथांमोना बुंदों आं गोबां सोंदों मैयानिखौबो आं दाखालिनिखौबो सोंदों सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना गोसो जानानै फैमारदोंना फैयाखै बिथांमोना बुंदों फैदों आं खिन्थु आं रावखौबो जस्ति खालामा नोंथांमोना फैदोंबा आं बजबनानै लागोन थिग बिदिनो दिनैबो लैहोर लैहोर फैनानै मागुरमारि प्राइमारिनिफ्राय दिनैहाय जयनिं जाफैजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै जोंनि बिजेपिआ दिनैहाय प्राइमारि हिसाबै इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन बांसिन जानानै थाखाबाय देरहानाया खाथां गासैबो आं नुहुरखाबाय आरोखि मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै जिहेतु कन्टिनिउ बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा जागायखाबाय नामा हाबाफारि जागायखाबाय माने बयबो जुदि साखाफारा जाबाय जेब्ला आंबोथ' जानांगोन आंबो लासै लासैनो आंबो साखाफारा जालांबाय थासिगोन बेखौ आं दोनथ'नाय नंला आङो स्टार्ट खालामबाय आरोखि दा बिदिनो आङो रायजोआव बुरजा नङाब्लाबो बिदिनो फिसा फिसा आङो लालांबाय थागोन आरो गोबां जायगायाव आं लाबाय आरो गोबां जायगायाव आं मिडियायाव होआबालानो आं दोनदों आं नै मिडियायाव होनाया बावाखै नङाबा बिनि सिगांबो आं गोबां लाखांखाबाय गामि गामि थांनानै दा आरो आं दा बेखौ दोनखोमानानै गैला आं अपेनानै ओंखारबाय आरोखि नोंथांजों दिनैसिम जयेन जाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव बङाइगाव बियाब हिसाबै बांसिन बिपिएफनिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनो गासिबो बांसिनानो बिपिएफ बिपिएफआ लोरबां जाथारबाय नामा लोरबां मानि दंबावो दाबो लोंबावनाय जाया फैबावनांगौ दंबावो मेला दंबावो दा आं खाबायना दिनै आं स्टार्ट खालामजेनबाय नोंथांमोना नुबाय थागोन नोंथांमोना आं जयनिं खालामबाय थागोन आरो गोबां जोंनि बर'ल' नङा गोबां गुबुन हारियाबो दंबावो जयनिं जानांगौ दं दा मुस्लिम हारिनिफ्रायबो आंजों जयनिं जानो गोबां जगाजग लागासिनो दं नाथाय आं बिथांमोनखौ दासिमबो खोथा होथ'वाखै लासैनो आं लागोन आरो गोबां बेंगलि नेपालि राजबंसि आदिबासि सावताल बिसोरबो बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं लासै लासैनो फैनो बिथांमोना फैगोन निस्सय आं सिगाङाव बुंखादों आं रावखौबो जबरदस्ति खालामा रायलायनानै जुदि फैयोब्ला वेलकाम जुदि फैथ्राबा बेयाव जबरदस्ति खालामनानै जोंहा मोन्थाय गैया नङा होमबा बेखिनियानो